na mo pesa mo yes adia yes you better so head them apa to ase aburu nua da buru nua me kura mi sika ko tade no bitimi nusu also for my me suppose paid ono so on prepared na ko tade dem timi nusu also on malady ejana no aso digidi malady ya me hira papa malady hwe me si wo man ya ba be firi mu yi makase ni baga kra bi ne kura wo mo eti di omu pa bia anom de yetimamufo malady anke bra ya duroi se bibi na asia o man chese me gbina se malady bibi na asia omu hwe nyina msem no nkoma ba bonte mu metirem entre Ghana fo nyina se na mafia di asie ni mafia John kwan ke to amanya position mafia nyina John chese mu fa obia ho so na nkoma be tirem di enti adum so na ba ya betra ya to ase wo he dem aburu mu nua me no me ma ko ma bom me kru ma fra ye o se no ayahu e ma hia to agu mama obi scanner so vanya nkruma stew prepared me ko to me tiaka utuai ha malady edi malady dia me kan se emperifu etie ya wie ya omu metra de adi dum so na ba yesre wo mu omu mra metre ade adi dum so na ba edru ba bia malady omo fatimamufo no enwa wafa omo fa ye nwa ana omo dia se ebotu na mi ko transfer sika free me account mu ba mi mo so nra na monomo sika na kra free my account 5000 no mo se enyate anope na me fra bank wonom so ini ni wo ye sika ni tambe na me tem na no pa nine no me se bo nine na my afre e bo na me fra ma me se me wie na mtiefo ma se ni me sika ma me aho mo bete mo ka se Jimmy mo free mu kro mo honom no ma betre ye dwon no ye ka hwe nye yi obi aka bibia na me ko to ran nipa mo re ko to ran nipa we the evidence no me fon so mo fa ko to mra na me so be hia mo malady eni braba malady edi dum so mo mekire yi mu wo benya no pa no nsia kosi anwumre no nsia nipa no hunu de wo ye ne nema so akwada bala so akwada wira mu na akwada wira me frama fa no chese me gina se mu hu amenti ase tambio mbezo mu dum no o madum no o mu monkaye o mu ka hwentire obi a ade asemwa e to reshafu krona mo temo deba mu ma yehu se nipa me se na abrampa malady woni pa betimi edibone ai minimu enyina because ye tumi no anuane e de nkwase asem e de frabia ni yewudi a saya obi betimi akodundum no Ghana eti se bibi wa kire mo kan kire ye se bibi wa kire malady omo kama ye ntia se na wotwe ye mu omo mna bonti ma kire de e di dum so na ba dum so no ebia ba twam omo kire kwan ye be fa so a ye be da kane mu na ye be free kane anim ba we su de malady pre so malady ene duduo na betim di jasese aba o man be na yen yaba be free mu ye nya wo bia ne akya sem bia ma no malady ki ati hayi na se wadum light wa bra min moment kaye o monkai no waseme fridge ana so waseme japade bia e wo zen kamtim de ne court na ka court bisa de entia wa ma ye bre dum so ba pen ensu court na we ye tikire twai dum so na mo yiri ye ya hu hwie nye yi asamo mo ja se da samu ye be punish mo ye be dum na mama ni abre se nwai ena se akama godem se nwai na ye dum kanea sese ade na edura na dwene malady untime nhyɛ da na wuhuro na pia tonton so si buai mo na mabrai no mo so di hi bawimo ansa na ye beso amamo no na de ye ache malady na abrampa mitima utibe ya wo ya esa na o pressure efifire kure be firi wanajo sika kotola ene da so no ade ensa ye so nkwanta ayira ye so ni komoria eja na dami ade jibidum so sa eno ene sei so nkwanta ayira ye ade ensa so nkwanta na ayira ye hwe sumpa kabisi kumase montri so bini we dia mutubi ka ko Facebook nkonko hwebi ade ensa ne edum la tese de sitie sa wote fa konti uhunu wiem wo dia mu nkonko hwebi mbonu te dia ahohye ene ani bresi wo mansa ne nipa beda wo manda
ye be srem pani for some lady omumra bonti metre de ntia omudum so ade asemo na ye ntia ho ase na moto me kire ya dwon sa afi kura na mo se mo me light mo be kirem afi de mu nya light nem etu obi anto ayi ye kan say so mo kwa bla ni akotwa tumu obehye no abayisam wo man no abayifo omu ye ya bro abayifo awewo mu no bi no ye twagya o metwa to na malady enanu bi na me bisa asem we ye be sre Ghana mpanifo eti saa ba bia ye nya ye light free malady nti ye ni nsuo bi e betima asan ye bia ka ho na brampa malady emri bi atwa ne e wo fida dem ana me ne me bra me godfather man ye mo ni sure ka say wo man bia na ni abre no ye de tax ena ye wo man no ye de chechire man no kwasem etities wo man na ye adwiti ye ntia tax so ye pene ma yie dia enya yie ye pepre papa ai na dia ma brochire ye nyina kwa ye ni age wo no said wo ma chechire wo man so de tax ai wo meju wo ye de ye beje na ye no ye beje hwe unu dwumadia e ko ba kufuo botom GRA wo me local me former station and me ye research bi na me catch rom say ye ba be di pro nya enkofo gi loan pa ti ko mo ne banks no enye collaboration say ansa ne be approve loan ama wo no wadwuma na wo ye no tua wo tax na tax for ne ma receipt e kire say watua ne ade agina so ama wo loan e ba sa yenya ye dwuma se store ne ade na ye mpa tax tua no obi abetua wo mo ka kire msan we no age se emra enwanwan ene sasarasa emra me dofo bi asama wo ka kire me wo se o ma so achi wo mo ye yearly registration eno mo ni GR fo no ko kan ese ko mo ni o mo meka mom na ko mo register because eye company adwuma eye komowa eye Ghana ha nipa bebre eye bi ena afie bi anso no wo mo mra mu no se wo register wo to me operate adwuma no ti ko mo ni wo mo nka mom ansa na wo be register no na wo tua wo dan wo tax na receipt ye dan ansa na ye renew Wolanse sna am was hanya adwuma no so sagiare fo we tre eti minima de kora homo no wo ho wo mu ya wo mu pese wo bia bebo ama wo ma jiama amanti ase ya adwuma Messi ni ebe charge sika twitwiridie no kwasem tax ai pendant tax debi wo bia tax debi o man ye ne mu sa kakra no mo ya ba adwuma na ye tom from the source ai wo ma ba ni ye chichiri o man be ni Jimmy ma ba ni ye chichiri sei eti malady de mi bisa biom ne se me de mbeze mi hu se enti dam no o mujimi nya bi nka ho eye be ma ye like o mujimi bui dam se brebe o mampani ko fota malady se no mu ye bi ho enu ko si se enti aban bi aba o ntimi nkotoa so me ye nye e ma hoto ma o man yi mu enkane ansem boye ti o man mu da bia kane anwo se da bia kane anwo asem na ti mamufu ti o man yi mu e tua kane ya ka so mu nya kane a se nsuozu no otua nsuo ka enso onya nsuo oman be na ye ya ba be frimi oman be ani ya ba be frimi ye be srem padifo eye ti na ye so private ko su for light wei wo mo de enu wei ene ye de edu eti omu me kire mo nkire ye edu se ye to ba mu heye o ye ka no kura kire mo se dum so ya de asem beba eti mumra me kire mo enkire ye se light ni bi edu avicos no mu de ye num no na ye de bedum na mumna machire de ntia mudundum light no empanifu a mo he enyina ma hode so mumna machire ye kwatra land na fie aba ya kane amo na ni say yi da mo se electricity no enu ti matutum prepared no enti ye to ya tum so ada na de na matum no so no ye ni ye mfa mani pa no ye yusunso a ye hunu mfa so na malady ade ba ko esan wo mpa ye huni se omudum no mu so bia ete o credit na wo so no ya dum na ya so no ya so ya hode bia de ba no na yira wo neko eti wo wunim se kan ye wo vanya ehwe enso na credit isa ye mesem panifu a mo na mo da nyina ma hode na no si cost of wo nyam kaka mo nya demonstration ni eri manu ni nya demonstration enti awon ebse niam bi ho airtime shakola pai we ye adwuma kese sei ni niam nyina asai wo hwie ni nyina so atobu 300 bottles wo bi betua ne ka when na etia na hefa na ade fa akoka mi ade usika kura na ma hefa enti o man malady o matechire ensa gu yachi ani ye boye yem
eti wonsana nka de be miemie wofuni kakra no ya tetire gu achi ne ya bom eti ese wo koka ne se na obi atie bia ma empanifo no mra mekire mu nkire ye de dum so na ba na munye timetable mfama timamufo no se nonsie kosi nonsie bedum no nonsie kosi nonsie ambedem na fe obi aye na ade wo eye efie no de be he fridge ma wo hu ni sese ya hoye obi ya adwuma wo hu ni sese ya hoye me kruma frya me kwabade abedidi aha me pa se kruma aka nwasem eye ania ya ahuro mo de mo wa plant sisi mu fie ete dum ya na mo de dem mo wa plant na je betu tomasi shimakumu ya ba buru mu nua ama mo plant na ja tutom ate adai malady na ma chire dogon o ma chire exagu yachi me se chapo be kabi ani am kuyani ene kabi ai me say nemreda about 12 na yedum ye kanea no nso na wo mu so na mo se dum no ma ye dem adenti and now so the same thing me timani kuma setia ne de eye crazy so ada 90 chemiti no na mu nyina fo na me wo me but enye se ne pa be wo ho na nka wada ekwatrekwa uku be so na oda kura enye ye e friend se plam na mo ka mo so kura mi friend ye mo ya wo kire so ya kono de so mo be kire se gurachi e di dum so na be ke kono de so se ya se e so de aka ho mo bodam ade bia me ye ehu ni se the whole thing is becoming political me ye me hu di sa because bonny ben because so obi ti be na wo ye sad there no so for me one reason politics ye me chime nko politics because how e dey ba dey pa na abant mutimi nche se enfum so na bi anie solution na bi anie se na abran peka no na che se wo mu se anie ma so for me sane me ye ya wo mu dun so e na fie bi e be hye naka ma enkofo efri dia sai obi ono ma se bi coastal now ye do so na and first na mo no na ebrotu ento be pa ya wo ba wo me ya wiewue so mama ye mo ye nu kan ya ko mu ku ye me na madra ya make kan say panim pa woda sade wesi ano nyem minister of America but me ade ne se nsa woda na reje ha no wo sade reje wo me hwehwem ye nyina di ye suspend no na wo mu hwehwem no woda no pa no rich have money there wo mo se won be ye. But the point is, you should sing here because them there you do sort of money, you do money quite chill. Baby, I'm here. You do more money quite a coupon, a contest, baby, you say soon. Like Anthony can see a soul, your soul. Put your why somewhere do now. Do so I say I will be one. The Ghana say I just work a blabber. Where the abroad go to Ghana. Where the abroad. Now, what you timetable near you say from this time up to this time, a bedroom light. Now, where you're crossing even or down, where Jimina, sending planning a tail, said you. And one ordering a buffo, and they be a so. Are they? Doom so Jimmy Moon crosses them. Then, as any party to Tibia, what Jimmy and be in ye. Where we? Abaya. My lady, over case in I know the Nedwada pa, Nanso so assemble away dika. Na my lady me say, Adia ba kwa mitiria see a hame pan sem ye bibini. Titru me ye Ghana ni. Eya me ya papa sem me ya se wa me ye Ghana ni. Nienti America sa ne se yen ya wo yen ato ha. Ye won panyimfo wo memu. Edru brebi a yen nyina ekeka ye hu bom ne yakwa akoto aba. Na ekokoba se problem bi da ho free titentre de besi ne. Na yentimi solve na so obi tini memu yen yetimi kofem wo no mo kanea ni bia na kire se yen a ye yete ha no ye den edie pa na ye nukuro we mu because yen ya ho kire yen ye say kanyina mo kanea de ben ye ho kire yen enye enough enti at the timetable ba ne ba ba chiche dum so ne nasefo ena obi fish na wura asai wo kwa kobusa hwan na wo kwa kwaji ni sika drink rain so ye drink natural fruit juice wo hwie tugu wo kwaji ska wo hwan ho ebe wi a kire yesi o man mu ye tua bibi en first camera say nipa na ko first cap afri henfa na kro na kwa akoye kro bi a my lady usika kura wo enso na huntimi ni usika kura wo na enso so na huntimi na wo freedom wo ni prison na enso wo da enye ye enti sebi di otinsa wam ene me ya se wa ye jam yama ba adwuma mi kofie me no enso nsuru ye da ye ntam ye ketwa bi because me kodem kura ye huhuro mu na me kwakotena
say dum so yi say nkrofo business ebe wie kura san ba abegu obi awade ye wie de nyina ekwa akɔhye politics sebi ye papa no nso ye politics nso wonom ye nipa say ya sane ehuguro de ye omote we bi ne wo mo ne senti omo the agency of the situation so mbetu mirika akeka omo ho aba beboa yen nanso nipa kura wo dundum no no nso so wo ye Ghana nipa wonwene hunu say sebi omo a omo dashi onim no omo ye nipa say yen ya enti my lady to le bi a me metena se na medwene ho a mintimi ho obi ka bibi ni ye nipa no eye no kore edi ebe enti na me interest makono enti obi ho kire no me interest wale aye ho ade dra na jo ese me ma fro ye kura na no so no ma kia akona hyehyia ya ase na mo de mo no mo brafo enjoy the practice na me tia mo ka seni para seni no wa sheda so the drum so no ebe kanta yen akono de a mo mema nyina be wuwu asensam ayem sa ho ma ya ata so ne ma me na me ka no mo de be te feeling said ye o de mo ni de ba mo so aho enti my lady ye de kan ye kan nyina ne said de ekoso no sese na wiase na dane asesa America Ghana yete yanke ehunu dum sokora na enke no kra ye an elevation of development mayen ewiase ne ya ba long way to experience dum so enti e besere wom se de ande abro so ebi abetwam nanso afi we de ne de wudidi apre kwadwonso apre wo fa ha ba bi abefa bia se ne dum so tata ye my lady panyifo nkeka wom ho ahwe ade ebesie no enye papa medase yo abusuafo me peso ayi o wa esi yusu solar ebi ni wiase bi wo nya de de bo no aha esi kavi we yusu solar wonya de de bo down bia minya bibi say yusu solar eja na kakra na sa ye benya bi we mon sa che mama ye na edum de titi e de ho ne de kire Kevin e ka say na Eunices one e ka say Eunices wo betu akopa bi ama me mo go hwe bi na ni kire na mo maame mo papa ntimi enwoso me kora ewuro no agima kono de nyina chadakam eno so ane say beshi ti so afo empa so agudie enye de agro ni ntimi maso ade so de na me nyina na kwem kama ene e ubie villa una ba kusia eko in fact wa de mudi ana mo enjoy me si de e be jam say no mane do ti e be bompa ya mo de odundum no o me mai de ewuwu na ya home hata so ne ma that's right ye nya ni musum ni e yina na ahwe e yina e dem na de achi case number 1 Anthony Kwajojesi asokore senchi ene wo free buy one oba ne kura duru ne baba efie sapoma kwa obey God eja kwajo ete say Pacho maaye wo be show iso ayo Bible kura bi focus akasa preko snap ni bodua cross ka ho de na ape the Bible ko yan so de eko the apostolic church Ghana yo apostolic yankasa yo fanza to so ensani fano bodin ayame Anthony Kwajojesi de Kwajojesi ya Anthony ngani o ma chura Anthony eje Kwajojesi yo sana nani o ni pakro chura Anthony ubo profidi man Kevin wa bota mo ana Kwajojesi na me de ayame ID card na wan na chura Anthony ka ho ni eja bodin ayame Kwajojesi ayame Kwajojesi me sada babro so sasa mo American kuretudu minitru na me order eja Kwajojesi me na aba ma asemu aba ne se ma yare stroke akoda gin and wasi gin nyina asisi mi so ma wo ba pani ya me ne ma mi awo ono ma ma mi na awu makwakoye na yie mfie siani akora no ehwi mu konkran ebia shop amano ya wo ye na adwuma wo na boyfo ma akrofo kakra na bobo ba se meduro nyina sa ya doctor oro tia say se duro kura o dia ma tuma anum bi de kokura enya papa mam ntimbese busa me ba ne say ya kasa obi awo ahwe ne ba
enya wo ne awo wo ba no wo no wo hye ne sei ma hwe no ne sei ho ma hwe na to adwuma me na me su adwuma wo hye ne suku ma hwe no ai eno wie duru sei access to kwantimi ena de to adwuma ena edi adwuma etire to opon ne ho opon no ma wa beard shop oh ai ewa owakola na ye den na fedie wo hwe mu a wonte ne nka biewu ba wo hwe mu a minti ne nkyese minti ne nka biewu je se mi hu ba bia wo na me ye ebo me yare ye no ma muni yankuma no ense me mfura no na mon kan kire de abani ofre no ka kire se wonyam wontimi mfa mfura ka ama okay na wawale ya be ne ho ade ama ma yo obusa sem oni be ma bi na tia wu mienu se be ma no yakoko so ye tuntum mini no ebesi sabre ne male kura wo first one de oba odi ka wo ba be ma no wo ye so wonyam a wontimi ma no so wo kwala so wo be ma so wo ba ma minim kwala no in fact me gine ho a hame ya me ya papa amaduro nyina sama me ti wei se duro me nya bia no ntimi kura na timi panisho o pese mi wu aka o ma me ho ana timi se no o mra won fune ne go fia me no mo me kakra me se no tuti ne nkan fia se ni mfie sia chese o mfra me kura o eja to ko na ase ni bre ne so mate o mfra me o Ghana he ya o shankran nimbolo no wo so afia mamsa po ma na den eti yan hwehwe ne mawo ma me pa cho ane wo fan photo ni to so obi nimu no na wo nimu ne number chese me fra enko enko kura minim se le phone ayira sa sei kura no so wo so mfra me onie ye ma me sapoma pa se wo no a me ba wo ne ma me na wo ami ewu no ajisa kame ajisa nka mi wi kura de ne nkare wo kwa ya wi sia ma timi sero na jai se o mane yesei ma fo ba bi ni na wo ne omoye nan we de kan mu ayade eku nyina mu ntre nso no ma ha mu so de ade nyina obi ade mu odo ana fo me mane atopade we no ne na wo sei de me ne ho be nan to mu de o mu susa na jana ese a wo yale a wo mu so yesusa ba ndai ma sentina we yen kame fo so ade ni so no so abawa ketwa say de no so ntumi me fa situation no ejeti e ma no ho mu wu ye a enye compulsory say ese chinchina atwan ntie ya botre na wo de aboawo na wa hwew ba CCS mu die emu wa wo papa no so nko amfra wo panka so yade a na we de waka kire so yare wo mehwe no kura etuti sesapama papa wawu a wo ma eja na wonim ba ma ne so ho hye minnim no so ye tuntun so ekoko ma minnim no woni na wo mienu wo papa nim ba ma no ba ntia ye o fa me bane na wonti wonim okola le papa ne nti wa fa na wo de ne hye wonti ya na ga na mala ntia ye se nyame mfafio sebe bra yesi ye fa nipa nyina wo ne ye fade nyina wo ye fa nipa kwa se bibi to akola ya oba babo abusuafo amane eti kaja wo ba se ja ye hwehwe ne ma me pa cho ane ebi so no so nti yo ebi so ne mamu nyama no eno so bendai ma se ni obi ase bi o wo ye wo adwuma de den aka o le no fa ba hwe me keke na de an hwe me papa yare mo fo ni hunu ba hwe me why ebi awla tikire be ma me kura bibia me slaw enu nti na me ba me pa cho na why ne boni bi me nya ne hwe me nti me nya ne boni da me ba no na obaba akono no ede na ofiri mu no yori ka ofiri mu no yaso awo so okwa awo so ma ono kura na me yare yelu me yare na ya frɛ me sɛ ekura na me pɛ so ka kyerɛ me to bi na frɛ me ka kyerɛ me sɛ o ba na wu in fact o ma so mu hola ka me to mum no akwantu mu sɛ ya no awo so wu ye Kevin ni mu na abai bi ne de family money box ni school na me so me ho nya dem
Tia Giant Shani, my own. Mammy Pacho, You, Yami, this Remo, oh, my show, no show me, I will have friend, no show me, why, Nepali, show. In Ronia, Tony say, Ma, and no, but me, but more banana, Quajibrem, pressure, the crow. Yeah, I must say pleasure, say me, Jalum pet, and what? woman, hand, maybe come home. Show. He's a champion, blame way. You will crowd. So, mommy, that's it. So, mommy, Papa, what about the rat? A damn has said, let us say. Tubo, I got to open one Mamma, tier. we are hope, Kafra, and Kafra. can the camera at Tunusun. No, who said you are not saying I can go for the woman. I don't need a ring, let me be a I think I won't feel uncle and uncle Yan of Monica. So, my dear, and Kayabina and Kaya Pamon. Now, a drink and so be a wound can shave, and as I did we say, another count there, let us say. Mr. Champion, So, my I took a do. And then, anyway, I give me my money boss. If you assume your park, man, where the better be. I ain't been saying, and so was anything. I was one of the person, like a craman. So, mommy, what was say, Papa, pay, and say, what you are on it. Who are you on it? Now, you know, service of the way you make a cry. But I'm going to say, diabetes. Yay. Na mo ofia mutimu. Utimi si dai. Ene ye ananka we de nka mo de ha dan anka. Aha, oh. Kakakra kra, oh. So, Mamma, what's me having a banner? To say, oh, one na ya de na aba betu ko wo ba ya wonti na ntinyi na wo make sikasemu wo se ne ba na kire wo me hye ne keke no na koma en friends emra no na ne mbese ne kan se edu se ya na aweho aba stroke ya hwibida aweho aba na ne mbese me ka kire ne se wo ma na koma emra fo pressure no eba so a sebe ya de no so ebe ya kase enti no ne ba ne de na phone na me so ye try ya enko ye be de me ya frɛ no foto ya da so de e bia na obi nim de a obetumi afrɛ ama ye hu se bia o ha anase de se ye mo pa so no kwa so to de bia na no ho wo nyare ana bibi ensi ye ana dum so ya ye ke be kwa na adwuma kwa so asɛ na obi o trade se dum so asɛ de dum so de bia na adwuma asɛ enti me nyini sɛ akoda ye ode efidie su bi timbe ye din sɛ oba pone papa enti amompa ye minimi ye se etie bia na onyankopɔ be hye ne ho animonyam na mo menfa wo ya wo nhyew mu ese wo yi nani saa no de na kwa koye duabo mesia wo a papa de usunsu na kata wo ba so eni se kokko ba ne saa na e de ense me be ba ye enti amompa ye minimi ye se wo fi ase nkro no na adofo nso aye wadom ibe be kama wate ya di obaya my lady asem na emu oya pa wiase obia benyini o obia benyini na nyini na obenyini no wo de no ebeye sen wo de no bete sen saa bre no yade ben saa na beba besoe we nyina ye niam esie na yenua ba yi na minnima de kropotia ha no a ono ne papa ni mpon emfie nsia ni untimi kura mpon faafon ka se da net saying 200 ya me nwanwa ya frɛ waka kyerɛ wo se menyam ntimi mforo ka ano den nsia udidi da wo sesi no aba critical ne afrɛ waka kyerɛ so papa afiri mu a ka wodi boe be free nkran kro no di mirika de abakuro mu sɛ wo ba be yo papa yi enti enua ba wo hia kasa kyerɛ kakra na be ma one ne tene nso ma ne nya ne deda sɛ wanya ade efo ɛna one ne tie one ne ewo ma ne nya ne de because asem ba eyedan ya obehwe na busuani wanya sa homework ne nso so a edisi ye chewo de oto na de afie kura ye beye ne sa
na papa ni ebesere na butre mu a ye besere na because se ni osi kire ne dabre mu ni oba akra wakwa no kra stroke achi wono mu oba na mu so kra yare diabetes wan na ekoboa hwan woni boafo bia we so nya papa ye beka se wan mone ho moden wan so ne ba bia mu da wotimi ye na fa mu de wo kra mpo de wuti ye yie my lady sister ni ti ye yie papa bi so onsa de okoto adwuma mu ebi mu anya ne sa kra enti ye besere no senya ne situation ni sitie bia o ma ne papa nhunu na so no so won paye pa bia otimi abobi e de ata na chi ama bibia timi aye ise ye trimoden so de a ene ye minwa yi wonwene mienu na kira asem ne nye papa my lady me da se au na abrampa my lady mpani se obi benyo na free yade ma wanka wasema na se ano ye den pani tia woti ha nyina de ye medane se oban wa maye se be ba be sere ska sebi my lady me ba ne ye nka se chinchina akra ye be hwe papa ono no boa mo ayeye na se nyame ya adom na se ye awakan no oba wo papa hwe wo papa hwe mo osu adwuma wapon wo ho eye wadwuma wa hwe unu aba ko na sin training je se ni posting si ma ti papa no onya kwadworo yade na abetu nkwem enti se boni bie ni wo ne ntam de ade enti na emfiensia ni emfiensia eni na fe wayi wani ede ama boko na wonsa na ade na ukura mu sa emunu ye udu ye yale bonni wo ho abrampa ka say ti malady ye besere ye nua ba ne say yesere no o papa ne ho den no antimi ko ba nko onfrew se bra ne ba hwe ne kira kwan enti se o papa ayo bi kura se wo yare dan wani ne bra ba hwe o papa na malady afutu amde tu mema ne bifo se hwihwuma de ekosoro ene wo free se wanya ade efo wafa oba ewon kwanchen wona na wo mienu papa nim no abusuafo nim no tu free se no ano no obi nkasa asemre wo ne da asembe ba no wo sa ba men fisu wanya dufo de enti wona ne wo to no nkoso ne da asembe ba ne mpani wo wura mu no ebia na wo fie wo ba beto ne papa sa bre no yare no sa ate wo na beti questions obebi se bisa wo emani bi koko duru ba bi se malady ubusi wo mate de enti wo mu ya sa wodwene ho awonte ase enti awura wadaroma wo papa wo so wonka asefa odwetre behwe no se wo yarefo ani kwa behwe no na wonhunu se de wusite se wo yale se de na ekoso wo abrabom na wonhu na se bia kokro won papa bia malady se wo papa ka so bebom pa ya hira wa ho enya de anomia se bia bedi wachi da so free na komam so obehira wa eta wachi so wuo so tiase o sunsum ne ta wachi o ba bia wonam bia eje awura bi kura na ho kire bi na aba wo de tenkran bida fie na papa hu na nhira se bia nka wonanum no wonkanto abrabo so na wote won fie nsia na malady die hu ba kusini obewu ama kudai asenamfofo edi kojeya bonikom se ne papa ewu eje wo se me baba ye me papa yie ye besere no se wo ba sa bre na abusua no so betu aka tro se wo papa yale wansi won tie yie ne yiaw ona wo na so ye yiaw ani malady wo mu di bim so mu so bepam no ebi so papa yare ye ne dabrem kro amehwe na wo widi ane wo dimrika baba ye na yie na malady meka bia che me papa yi o mu se de bia wie na ese ye post no wa hwe ne maybe se bibi wo ho no de isi a won kirem ebia na bibi pa bi wo ho ntina akra no so afa no ho adwene ai paja ende ese no 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 tiwe mi ebia na bibi pa bi wo ho na nka akoda mfie nsia de ade a ebi kura na wodi ne koto adwuma malady wodi obi to adwuma na de sika ma enjire so wa hwe no me mame papa te ne ma bi ase se o kotua ne tinisa de obedi ani ba bi obeda ne nimu papa bi anese unva ne nsu adwuma so de ne koni eje no de odi ne adwuma sua no etibia ne nyina mu no na papa kura wuyi wani wo se o manya de watum yo oba hwe kwan abefa so abeko wanim ana odi ne kikiri sa se ma nyame so ahem no kure me fensi nyankop me kan kure wum hwe me ba no
na na tie ana me wale fufu me say kan be fa me ba lo mo se me hwe no ne ma me owu ye no se me hwe akola se me hwe ne dia mfama de ma me ene me die ma no bia di ma me ka che me say me de ne ko ma me yira obema na be poison me yira be poison ntin o ma me fa akola ne nko ana me ma me am de le so say sa na tie dia ne o be fa ne na kwatena se ta na ne ma me ne e wo nkran na ne ma so obruchi aja wo be sifie wo nkran ma no ne na ka che se ma ne ka che so me fo na nkon kran ne so ne tina ekurase dia o ma kwala ne ntina entine ne ono a de ane ma me no one ne ba betina me ba no betina ama se tela ne nana no eton nam oni suma na nan aton nam sa aboa ne sa na nana ne yese ne ya ja akura no de tu adwuma o hye me hye no me se ma me se me hye no me na me turi se o be pon no me ho no ba gi sika 1.5 sɛ kram ko bo besia na me de ma ko na abaje ko pon ho wa hwe no nti ebesre nua sapoma ba bi o bia no enne ne papa ne suo ana odi ti studio ha ona nani no mra mehwe no na sebe wote so awu a obebɔ bosia de aba to omra na omedidi na oma papa ne bi ni enyefe my lady wote so awu pe ode abusua beba abesusu den wo fie ho enne ye a wote ase wo se wo ye bibi ma sebe wo nhira bi obehira wo no wote nkran ne kuma se ekwan be ya ye nti untimi mochi e ma mehwe wo papa na sebe my lady duru ba bia ho sa wade mu nsensem no so timi ne nsem we nyina ba on papa yi kana se me sa wade a one okoware foforo emu ensem bebre ti akra ne ba ho ma ne bia ono so wo de enti a on pese o ba behwe ne papa ba ni nyina echi ne no yade aba enti onya bibia fa nche no mra mehwe ne papa my lady me da se pi aja ene me ho nya de o tu de me ma 500 why ma na me hira fa ko taduru ni na me ntu nkwa na me da se na me hira mo ati na me hira ma tena se na akrampa aje man na ne me ho nya de 500 na uni health insurance pressure drone yes wo health insurance say free aja yes say drone e free na fedi entina 2 years can't stroke there stroke adru pressure stroke na me ba na di bi blem de one to me kra na minim kwan fa so a de me se ko na ese ono on se ko no ye impose no so ba ko ye adwuma kakra nti oya odi bi blem o de ba ko nkora oya minim wi asa ono so ye impose no ni skakra to bia ma me intelligent ye to oto minim kwan kra fa so o nya skakra to na ma me ma na me nshira mo na me ntomo nkwam ma ye nimu de wo ye se me hwew e wo fidie so me hwew pa ma wo ka no kre nyankopo be shira wo na me nshira wo nshira mo duma efo nyina o mamu kwatenten ma me wo yale mo se de mo si boa ada samano nyankopo na betua mo ka amen tamase amen shenu wan tiamhwe yey edino hey Abraham power yate ahwe na 500 kra nso ye de aja ho su sei edi anko edi emoku na 90 no so aya sema maye yo edino Kevin braba we se betu apeki ko mienu bia ade aye di ate anya matete afasu awero hu 0554931931 woman temu kane na eduma na ayaso no so ye ka ho asem 0554931931 0548931931 hey edino Mr. Se me wie na MTN for mo nsa ni sika maame a wo be hu ma bodam na mugu mu office ho a ma bodam che hello ajo di enti o be na din be aka se free your friend something you go to the phone yo enti o the chair make us say na not the model Asante region dia ni I'm not telling no story. I'm not telling so no. What will be 2 hours? What not now also.
so obi di kanea na ye na dwuma And the government, better no nya no ma bedie you have to cry. You need to understand that. You know, and then when you could be on the I said, no, person like community, you need to take a shit here, man. You know, I was also. You teach my shit, my city there. You don't want to find a man, or yo o ma ni eti obi puni nu afa so bandle na be ya na eko neko ehura na eku ni e kabro fugu asum oba ba ifo bi kabro fugu asum oba ba ifo bi kabro fugu asum o wi sabro fu se ya 055493192054 say they say TV name cause so adan man so mai hello mama eja entie wo we dey friend that one that we can take for political mama yo mama we dey mo kadi yesterday mo kadi na light dey you ko dey do now you ko dey do political you ko dey me feel it I go to now je be ma na esu no odin emem wa ntu nkwa kro no ebi di ye baba ebi di ye say me so ma we demonstration page wow ajo mu to wirem hello afternoon yentie o do so no mo ye no and this for mo ye eton the letter I wine I don't be sure no say be be kwa generator say the get me to generator no mo ni ska o mo na ko o mo na my contact no mo be said man yo bibia o ne yo de la shi ye wo di abo emu ase o se mre ni nka so ti se ni pada se ni na he kire se wonu ni generator wo to ti ye na sumu a emre ye ni nka so no condition is permanent papa bi atwa gun catch Ibiaba. You start a confession a kingdom where Mrana me. And they will open a Jumakana Ukofia. Now, you show because who was chef. We are some Mama Kaying has arrest. Mark Yang and good them say, right? You are dear. And so yet, you thought the answer to you shoot. Mr. Maria. You start a confession and I'm for kingdom. And so that women are happy. You penny brand for who's Jimmy Uncle Perry. Inshiranie, anomini. Ewini obey, my brother Besuya, everyone. Inshiranie, anomini. My brother Besuya, everyone. Inshiranie, anomini. Ewini obey, my brother Besuya, everyone. Inshiranie, anomini. Empani inshiranie, uwoni anomini shemui kia wopai. Sawubaga rade, na wapa weni akone nsemua. Erade beshe weni munyam, bema usuni viasi nina behu. Inshirabeka uyefunaba, wasasi aba ebeka wayemwampo. Inshirabeka wejumadiye, ebeka wedifu, ebeka ufie banso.
Tamwasuo Jadam Confess. Hello. Oh, the any fire. There be I would. And then it's easy. What's your mic in Abrampa? Hello. I jump at your mode, Indian wire Unyanka Wanye. Pastor, friend, agree about the sense. But I'm in phone and a tea area. Nana, a peggy over area. It's a mamma shake and the Corgan Copeno. But I want to tell mammy. Anna, now for an so come on. Back over rush again. You know, dear Russian. I'm all Russian. Into your way. No, Mamma, and not pay us some year. It's a mammy could say again, but I'm a saying penal. But tell Mammy, I know Madame Panacoy, and now Otia Semano. Until later on, and your room is or more good, you know, mood in Adana. It's about 10 years, I know more worry. But more worry, you know. It is a normal idea. I'm a Madame Pono. Oh, why are you serious? Our that I Sabia until me any bombing chance of Yamwa. Tell me more than not down for. What down for Yale? Hello. Down for that, Yale. Hello. Black, I say, enough as I some Uchichimu as a county. Hey, Charlie has a age in church. And our bow was what down for Yale. Madame Fanny Ayare at the hospital. Until when young and more 10% come, more Madame Fanny. But I'm a into Obaya and I make Mr. Catcher and say, meet my boy, I just say, this is my name, and son maybe I met my boy, and it's an again, so no need to know. Number to in your new area, and you know. It's a combine that Madame Punina, and they chain a moon there or my wife. But it is, you know, and no more, why, dear Madame Punisi see our yare. And I'm even a bum in Canada. Bravo, Yalo, and a proyeso. Edian Nessie. See, Mamma, you see me nigga. I'm a nigga and Aquada. I was so in Yamwa. And one to me more into a crowd in the one, and I'm the buana, and I'm mammy to me again and die. You know, Obana for moonshine. I was so 1 hour body. Anna. Mammy, it is so I want you to so. It's in a son of a crown bendy. I know Mamma doesn't come to Krigu. Opesa Krigu. They say no back catcher, Yano, Yen Mexico Krigu, and I say, well, when I don't know, movie crowd, Yana said, what you say. Yamwa, Quabesh. One woman, I'm Pama down from the show. No, the Bonibina Mayana. I tell Yamwa, what down for Yale furniture. Yeah, come on, crew. Nasa, ye we are over while again, and now say, because they be a brand will be done. Oh, say, Mamma, but I'm there, say Diana, so many guys, and now I hear. I don't want to so. Uban, they will be a boy. Mamma, Mamma, it's no money. You don't cry to me now. Carry me funny number. I brought Pabby and Muson H. Amen. Mamma Papa Manager. Medium Quasacho Passing. Medium Quasacho Passing. Hello. One.
Hello. Mama. Hello. Hello, Mama Mpacho. Good afternoon. Afternoon, Papa. Me mo di and why I win I anko anya kra. Freaking dom me abramba. We the Mama, Muslim, some Mubakan and Pibona. Me for 4-3. For 4-3 now. The group Sunday and Quasol and Solana. Ya fa also the Quasol ya kwatra so dem monti. Anopano me first service no mo bom. Na you so to football game. I was on them 1-4. Na makwa nkrofa solid dem akototo mo back him. Madam, Mama, any permanent first service no course na wo abija for so to say the bomb by any cover and I pick. Musumu na you operation. You please and by no because almost feeling and we so the money a taco bedroom for Mama. Obraya bopa the end of performance so that the charge my Mama. Oh, na wo chela banama so ya South Africa buru ya wo ye betimi ache wa solid dem. And sorry be a be ne camera wo wa solid dem o. Ye betimi ache mo anamunim. One first is say the team ni abra bomb fire no one pan you be able. As you re ba ni do any ba ko na ka 20 years so wonder obu wa no be for na man na bomb fire. Na just for 2 weeks. ABC wo Trinity. Techi ma ya so pani. What the fun amane ba. Kwa no na mabonte e pan so le o so bi age. Ya wunu pa kro je phone fra kra ne sem. Mama mo mpaye ma say the more the ni ma mpaye ma o sese. Jaye. Mama sanka TikTok mpaye o ben kana pa mpaye nan kai no mpaye kum na mo dio. Mo dio. Ya no pese mi jawe so. Na chese. Oh wa na sa kan no wakoye na akame say awon che ne ba na dey sa aduma na so ba ni aduma bia mama ni aduma bia ma fa we ni business amugu so ayo say we di anzo ya ne muye ko ya unya kakra muye ko utimi nya kakra say Which concern be about coaching the child the whole week. And then a worker class so one year that crop. Tina me found number radio plan. I mean, pay you, Mama. Why? That's Mama. Oh, I don't know. Mama, you miss why. Now, where am I? Mama, look, I'd like to come up. Mama, that's it. Dress a coach. Mama, the entire said, I for a mobile bomb. Sorry, them. Omo bomb power so den ti be ka ti ni blame e bomb power no ti na wo hese no I dem ha so be ka say we dey ya ta wa ni blame bomb power so adwuma ni edi na mama no mo de mani atete ho nti mu se bag bi hu da ho mama the kokura the ko ni de be piki bia no de pie yina won che no sa de be che Dear dogs, you repeat here, no, dear P. Repeat here, like a clan of your cocoa. Some clan of Frisher and Inca Caribbean, what you was or who to Consonantico. I want to call out your syren anymore. One no crane so not the amount. No, the amount or who to Consonantico. Yes, I am dying. Copy so be PUP and I fast. No, no, get Matuma, that's it. That's it. Never true. Hello. But I remember you why I win a uncle 1 year cry. Hello. Dear in a cabin who was swap. Hello, ma'am. Papa, dear, why are we a uncle 1 year? Dear man, but you 2 years in mammy be, or she is still not the master. No time on the roof of 4 months. Now, mamma, no, on pepper and shake. I'm one who my studying on pepper and shake. You catch my mammy. In other than be a sweet. Me go for na tempi ane tono be shesa na da ko de me pa me ho adwen say
baby I was tinam wo fuma na o pini na mu a na ne ma no 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 wa bia mami ni do mami ni na ne chapa fa Jimmy na Jimmy free ho kingdom yan kon fa Jimmy free ho yo asimu yan kwase afo okromu en kwase afo okromu o me asam no de ka Africa ba ko tin be ma sole agina chechire boss re ho wai Ujimi na aju dwai kingdom yanko abusuafo me mamu nyina ha ene awie ba bibiala wa a wotimi nka no Kingdom Medical Center Kingdom Herbal Center se say die Kingdom Medical Center, the Great Kingdom Medical Center aba ene yeboa etu yade ase edi free ni peduanim mesro pi baby biala wo a wo hweme awie ananse monsusu amutie yen ewo radio so no Kingdom yenuro no eye ahodo maako enan na enuroi eye enura aba eboa etu yade ase yedura yato ni din say Kingdom Garlic Bitters and Capsules no eye garlic ana yede aye na ye nyina ye nim se garlic eya ade bia eye emani pedua no garlic no eka jene abusua no ehom na ye wo ayibi ewoma saa ade no ye friend Allison abra obehya ase utwitwa saa garlic no de sekan anasa ode ade bobo so pe no ana saa Allison no eyi no ho epie ema uhu sene Allison no etiem na saa Allison no eye ade a ewura ni pedua ni ma ebo nipadua no ho eban edi free yarewa bebre ehun na sa Allison no ebi wo Kingdom Garlic Bitters and Capsules no enye nonko enuaninu ahodo a yede aye Kingdom Garlic Bitters and Capsules no esewani enisi e kachiro ye vitamin C, vitamin B6, magnesium eni enuaninu bebre ana afi ehmama ni ndua hini dubra yede aka ho a yede aye Kingdom Garlic Bitters no eni ti obi biala wodi ye duro bi ebe wuro wini peduam anase be ka o ketrema so no ohu se wanom garlic nuro bebre wodwa so but Kingdom no eye different the man demonstration ko ne se ye over 16 years ago ana eduro Kingdom Garlic Bitters ye wura mufa ede ebaye na aboa manfo bebre adansi dia amanfo fraya na ekoso no eya na bro adwen ene ntiase so eninti ene baby a wo bia na wo hweme wo a wotime nkam baby biala wo a wutie me no Kingdom Garlic Bitters no enye eduro se eduro bi a wo nom ne keko eye eduro a eye ma wini pedua no enti se wo yare onyare o enka se amihia bi onyare a wo hia Kingdom Garlic Bitters cause ebra wo be hya ase se wo nom no ebo ho ban efri yare wa bebre ho eboa ma onkwamo na aba fom no ebustu no onkwamo no eba fom a na yarewa bebre abetena nipadua nim eninti obi wo ha enne me ha ekena me ha timiti me nan me ha me yam ni nyina no enam se wonkwamo ano wo fomti no eno na akofa sa ha we nyina ede abro nene eduro Kingdom Garlic Bitters ni enti no wo hya ase se wo no ma eboa ebustu immune system no ma ahoden ebam yade entimi metena nipadua no mu biem eninti enenei matoa wa meidi yadure hu adanse ede akyerew ebra wo no madure eboa ema wutimi eda obi wo ha wokoye adwuma ba obeba wa yemre na aposo oje no ho gi enyeye eye Kingdom Garlic Bitters and Capsules no eno ana me kamfo ede amaw afi obi wo so a wono nso no cholesterol dose ewo ni nipaduam ebia wakwa ayaresabia doctor akachiro se wo cholesterol na akosoro cholesterol no ye wode eye ane ye wode enye de liver ni produce no eno ne ye ma nipadua no na de ye nya free ye nnuane a ye didima wannuane ne nnuane kaye na eno enye ekosoro pia enye ma nipadua no eninti ana doctor say wo cholesterol no kosoro no mekanfo Kingdom Garlic Bitters and Capsules no hyase se obenunum wo hyase se wo num no wo bo se cholesterol no so beti aba fompa ma bra wo sabe kwa ayaresabia doctor no kas na duro be na me de ma wa ama sa australia na adoro wo nipadua mu e free mu no so wunya sa ya duro Kingdom Garlic Bitters na ebo ye pa mo nso so asade adore moja ni ntimi ni afurisa ne enko emma ama wo tena se cha wo se anansi ache wo nan
anansi ache wo nsa wo de anansi acheme afi ebedru baabi no na kyese ede haw bebre na yeden ede ebre ni pedua no obon se wotena se cha wo na wo na no aye titiriti na wo nsa so aye titiriti afi wo na na wodi si fom no aye se de fom ewo ase wodi tia fom a onte empabo a hye obetimi ayi afiri nan ufiri eye meduma anase ufiri tafo ebe hwa ha your friend is on pabo betimi ayi afiri nan so na wuhui obenante aduru so na hun se empabo akora nye den enhyew ye maame ne ye papa ma manyini ko mu mpani fie so no omo na experience saa ne ma no mesro so wo experience saa ne ma na Kope Kingdom garlic bitters and capsules ni bi na emwa na nyi saa ha wo ni nyina emfam firi ho emaw ye aduroi eye adura kyese wunya binum a ebeboa wo afemu a mo pressure ekosoro pressure no enso eye yare ba ko a eku nipa ene wo na obi nenam osi enu anya me ne papa na edi agree yes team wawu nipa dom na nim se omo wo pressure senkebe ya me ne wa ho wo sha ase se wo num Kingdom garlic bitters and capsules na eboa se pressure no wo ho na wunim kura na eboa ma eye normal amount pressure ko foma ehu ekosoro so ehu eni ti na me pese wo nsa kan ya duro Kingdom garlic bitters and capsules no na emwa na nyi saa ha wo ni nyina emfamfiri so ana emema do na omo pressure no so no omo mpe pressure duro no di nti na omoye ne saa omo adwen ekire omo se omo no pressure duro na omo kwa yaresabia na yede moma na ma omo yemre ewo mpam nti na omo yiri mu gya omo girlfriends twafa ho eni nti no won kono pressure duro saa nipa no bo so na ma tim ni wawu mesro so ye be ma na wo ye bi agyae ne Kope Kingdom garlic bitters ni bi na nonum na emboaw munso so amowo asikyire yare no mesro wada eduro Kingdom garlic bitters and capsules ni ye maw pa so sugar no e ba from na ekosoro ba from na hyase se wo nonum Kingdom garlic bitters no ebra wo hyase se wo nonum no ebe ye normal e di amount adansidi a ekoso efa ya aduro yi hu ye e ya na bro adwen ene ntiase so obi so wo so a ne nan no na atatai wo do nsamia so amu asikyire yade no mo na da se de ya soja agu ne na ase hyehye no ne ntiri mu twetwe no ne body no kyese mu twetwe no mesro ya aduro Kingdom garlic bitters da TV news no eno na wunya ebeboa wa ebetu yade no ase ede afiri ni peduam me so open me number no enie fa phone ana se fa pen natural number no na emrepamu na na se sabra ma nuguso ameka sei no frame bibibiala wonte ase no menya abotre akirikiri mu 0559 72 9109 0559 72 9109 0559 72 9109 na 0597 29 8855 0597 29 8855 afi yadru ema no eso wo yo ba na o hwemin oma mu hawo ba kopa enamu ehawo na imprempi no eya na bebre adwen eye omo se ebia chese okunya ne baabi wono obi kodai fine eye enamu yade mi a mekase semu wobi me yiri enibia ebra me ne be di mpaso agro no pe oba no benya bi sanso no oba no susu wobi na se misusu mi nibia ebra me ne be dape no misume eden menya bi na ye common enye se ebia oba na be ma wakoba adwaman titru ema no ebia wuwura agana bia esu enye nita titru nkora na omuko school no obonse obako school a wobeba no ye mama no na omo de sa enam yare no aba wo ye oba na wo hwemin na wase ekekaw ensuo na egu no eniema bi yifri wase te sa akatoa no hukunu ana odofishia eniema bi yifri wase no enye nika afa bema no hunsuo a wo se komu no na eba abonten edidima na ubonse ede enka scent ene de abro oye oba na o sa haw na eye super tremendous capsules sa duro wei ana ya hyeda ya mawo se ebeboaw ayi enam yade bia na wo so no ede afiri ho ede amaw ema no bebre kompreni ana doctor ma to enam yade adura enkode entie enko no se enam yade no se ne medi kan kire mu no se mimi wo bi medofo amene no ewo bia ewo se yemienu nyina na enum aduro no eni se ba akokonom eja ba akon so wo konom eja wukuru oyira
woni ni sa kwhia asem wudi mpa so agora yare ne esa beba eniti na so oba o be ma wo a obedi kan hu no bo oba na se bo o patra na mane na aduro no mumienu nyina no monkoto na monom enti se wo hweme utie me na wo yi oba wo enam yare watenka atekwa kope super tremendous capsules bema obema hododo emuhyehyew emufimfim ensuo bi so firi bema mu ba ho ana ensan bi abeguo na ekọ na eba no mesro usu hia super tremendous na mo a enam yare ha mo no obehia super tremendous no ene kingdom garlic bitters no na wanuma bo me pascho se unum boma ebeboa ama yade no ase atuntem ede ayeden ede amount enti se wo pensei mu nkyiremu bi dudu a obehia ebeboa wa ebema yade na kwa number is 0597 298855 0597 298855 and 0559 7291 and 09 0559 7291 ana 09 freyensesie na yemoa na yenyi sa ha no nyina emfiri so de toso eye emema na mayemre ewo mpam enam yare ana meka ho asemi etimi ma wo be ma oyemre se wan treati ni ye na odidi ho agrafi etimi ma wo be mum eyemre pressure enso so nuo bebre na yenom no etimi ma wo be ma yeden eyemre enyini ema be ma eyemre yare etimi ma be ma eyemre emema dodo na omo pressure ne diabetes no omo mema enya adwuma bebre die wu na me ana me boa wo da me ba me ka maboa mema bebre eninti enene de dikan a wo timinka utie me woye bema obema no ayemre obema na ahodi enim mesrawada kingdom ginseng power capsules eye adura me kanfo ede amawo wodi esa woye bema na wutie me na obema no emu ayemre ahodi enim chese oba no de so watwetwe ansa na ahodi ayeden aba mesraw oyire wuro no hokra na unya akono bia wakono na ateko mo amu diabetes no any pressure na mo mema no nya adwuma no mo frame 0559 729109 na memboa mo 0559 729109 ana mo so a matwetwe mo mema masturbation ni matwetwe ama mo mema na fonfon enam yare na ye wo na ama obema no so afon tie ni ye kingdom ginseng power no enye adura obenuma ma obema ni so na ayekesi o dabi fasha wadwim na mom obema no na emu odu dada na so but enam say enam yare ne ye wa wan treat ni ye no ama bema no so te ene de metima boa wo but say wo de ne ye de wo de amintimi emoa wo eduro ne na abeto TV no so no enti mu amu hwe ye wo online mu amu hwe wo TV so nyina no kingdom ginseng power no ana me kanfo ede ama wo ebeboa ama obema na emu ayemre obema na ahoden nim no ahoden bebam bema bia wutie mi ena wiei a wa wo ye chinifo a wugitum so wayemre no eye kingdom ginseng power no na me ana metimi aboa wo ama saa ha wo ni nyina yeden e de afiri ho mesro enurei so upebi ata Corinac Herbal ewo Ashtam Dani Herbal Misty Herbal Apidank ewo Imrom Fred Mens ewo KO Brazil Recall KO Samenko KJTia Afe Habme ewo Asafu PFA ewo Tafu New Road Unique Herbal ewo eye Bogo so eni ba bibiala ye to adro bia mesro Dr. Panimi number nie e bia wutie me ohia me opese me boawo me am personal number na me di tu dwane frame me sesi manusi ya de frame was 0597 298855 0597 298855 eno ye me a me kase me personal number enti wo frame ya bibibiala wo pemu nkyiremu wonti ase no menya abotre ede ama aduro ne ye kingdom garlic bitters kingdom ginseng power and a super tremendous capsules man lady me de me kasa no isia yanso ye da se doctor se oba e radiation na abram pa me ho a me office ya Unicity the solar AC ni bi begina ho a nipa kro ni say the 200 million am say ya men nipa kro no so na adwene ni 200 million 200 million am say che ko na me de ni so entertain 200 million Sompa FM bono kanesam what is any solar na wo be na me say me ka de every che na me de finish baby be simple krokro bi a nipa betimi de ada sa next care
Very man patch or yana or yamami. Next care. Yen na via ni nkyere ho. Medical center. For ni kyere ho. Or ye postnatal. Kyere se. Eho ya bruchire. Me say ho na me call hospital. Surgery bia. Oye bi wo ho. A true fibroid. Obeyi. Bibia. Ama ho to. And baby open one kasa wuru. Obenya. Eno so wo ho. My phone and humanity. You am feeling nature. Second junction fit insurance. And no name feno. No woo. Now was a lie or baby. Now who made it? Papa. Debbie. No more show. Now, a nice boy enterprise. Where ye interior and exterior decorations. Kono me be mount. Eye kama efe obeya mount. Tiling. Ni nyina da. Windows design. Obesiesie fie no. Plasterboard ceiling. E dia mount. Wall skimming. Oye ne kama. Design. Obe fe. Wall design. Ni nyina da. Acoustic ceiling. Ni nyina. Aluminum works. Obeye. Na de aba so ni o. Eni ye no. Bomodin so be hu anasbo. No wonye ne kama mfa mount. 0246 113 461. Midima for say when am Dr. Time da so. Obetwa brato ya de so. Na no nkire se wonsa. Fu ani kire ho. Say yes stroke diabetes. O tuase o nyane ni nyina afiri ho. 0244774282 Roman father. Ye nyina nkonkwa gibi. Obua wunya aduro betu ase. Eye Roman father. Enti enkwa. Eye Roman father. Ebe dwane. Ebe ko. Ama ho atọ. 0247919122 OCP Ghana. Akuafo nyina nsori nsuo totọ. Nsuo totọ. Nyama be so doso. Am wate mfaso se doso. Vegetables. Ni nyina da. Eni ewudi guso a. Se so doso ni. OCP 1515. Ko jibi. FM. Ko jiwudi eguso. Bi eto agro chemical bia. Obenya bia to. Royal King Cracker. Ko jibi na komnye. Biscuiti. We come diwa. Unya aduane. Ema ho to. Ori ya. Na obosu aguso. Anajo diabetes ni ho twetwen. Odi agibi. Na re oso omo kra to FDA for. Agiatum. Grow fine. Ube grow fine. Why are they we na ho to? Eye grow fine. Ko kete so ntumi na. Di grow fine ni bi e. Wo sori udua so. Eye grow fine. Ipacho uchima abraye ni mu odu. Eye grow fine. Ntentimi meyi. Di grow fine ni bi. Eni ayikoko ne de aye. Eni de aye. Kita e ba center. Ye ne de aba. Dia betwa ma so. Dia aboa pa. Amama nyina anwa ye fe. Grow fine ointment. Ye di twitwi ba bi ye bia. 0244 596 Tago eba mesha. Obia nkonkwaje tago ni bi. Ema udru sinanimu. Na ude ayetim keja. Eye enye adwuma. Wa fe wo sen. Infections and so kun 0243228296 Ancora Homes. Ubeye fie wura. Ancora Homes. Ubeye fie wura. Yes, 3 bedroom. Kwaji bi. 4 bedrooms. Efe. 5 bedrooms. Kwaji bi. And now kwaji asase kra. Manson daso. Enunti bomode. Nefu ani kire ho. IPT. Ehono mo a. IPT. Ehono mo a. IPT. Ehono mo a. Yene Amstead school no. Kwaje wo de. Have video ni wen. TV ma. Ye radio ni so amfa we ni so ntoso. E ma Facebook fo ni so. Sense mu na mudi na MCR fo no. Lenda wen. Mo ka che MCR fo no. Mudi na mu go mu office so na mu bosie no. Bye. Abidi, e fa be answer ko imam. Eti me pa chaw. Osi sabre kra de. Wo ye eya ka ho. Wo to ya o ma discount. No wa ma wo. Solar. Obogu so amount. Yedum na won de won fa ho kra. Anu ti ye momoden. Ne kwa jibi. Ne kwa brochefo mo mfre wo no. Na mo nkoto bi. 0530 217 766 0530 217 766 na enwa enso enono.
Inshirenie, Anomini. Sompa FM. Inshirenie, Anomini. Inshirenie, Anomini. Inshirenie. Hello. Me pacho modi odi na waya unya ya nkwa anya kura. Adam nyama bi ha me pa no pesa mo boa kakra. Edi ade. Me papa me ma me ware na aware ni guye. Na me ma me ko ware ni pafofo. Ni pafofo no na a single room na in na yeda. That time is so kwa be 6-7 years. Ntia da ko me da wa mti so bibi na me sorry me ko hwe na je say Mr. Father na me ma me da ko so a hwe ya ma me nya age of 12 years na je se mu nyina mo dada ba akum ba cha madam nti bibia na ko so sa na me hwe sa nti duru bi kura no curtains twampa no finfin nti me ti tukru nti mi na me hunta mo o mo shase na me hwe sa nti ama abedani torment me abedani adwama honhom abetra me mu ama ha be di minya pa say boni akatua no wu say the ohwe no wanya ayi ho niema ana wo mpe di ama di obaba akukura nso me madam mi hu oba na me kwa do ama adwama honhom abetra me mu sa wo be hia odi fo pa na me ba jana ntimi so ma mu boa me yo fa na number no why mommy anya birthday no why nyanto aso yes sister Kidi Glamour odina woda ye nyina ya wish no happy birthday na we Sompa marketing manager na aboache na wish no mame radin shrao no nyumfra dum so enko adum yakota chima na original diner sunyani station yakwatwa nso di na woda na ese onya misha ne kwatente de man na me nua odi machi mienu obegi nso di na woda ne ai nyame nhyira wo mu esire nkwatenten ani ahoden de ma wo mu yanko yes boy nyame da bonya yana tsadia nyame asantia osio bashia wa pabremu ai e komba de ya mi bremu ai e wura ba de ya wa bremu ai eni jidi ani na badan Mr. Champo mumrem so fami dase so fami awofo ese ye tue obo ase ne hwe enime bi ye maybe edru aya na ye na yema ekọ ahokyere mu bre ya semu ya walking wone ne maame ne stepfather eno mu nyina da eda ba akum single room at the age of 12 was 7 to 12 years for a long time ena wo aye sex enti no nemu nyeji ho no aya awofo no mu bi no eye abraya mu no so mu ne nkoda negu edan mu no na ma abrante nso ko pehwe ya na din so so we si abre no na mbesa me kan se abo ohia de so ka se wodi akira so mame e de anim kwase beba so awo mapa mabese na yenum na munya mugu singi wu mu ne de e say at least mutime force na mu ye adwuma na mu peska de gpn asa to gpn asa ko na nkra ne gu
living room na mo so mo da pie mu na mo ya mo niema anya side nso so bone na be bress enkora we se no onyini kura no wa start ebubra bone ebia ne sese adwuma honhomo aba betena akoda yeso na sebe awona mo we na ya mo tete nkora no na mo de te wo mo sen enti yemma sex no enye secret yemmo ho ba yemfa ho ntoma na yempia nkora no emfiri ho yehye niema eyie yemmo ho ba papa enna na abo hia ne de so ka se wodi echi de bebo no mase yenye adwuma ne ntimi ha peni asa na chese yenye manye ba bi na ne so na wo mo so ho ntom no wan kofa nso boni bi ama na ya kwara so na no ma me no papa no so dan so a sebe nye wa sege ne so ba kwara sa ne ma no so no wo show ho so control ho we enkwara boni nsem no ya doso na so ma me o say emprebebre no enamfo in fact you can never trust o enamfo no mo namu ya kwa ya bedu dodo no awudi sem we tirim wadamfo wakopo oba wanya no obi akopo wanya o ma ware 10 years after 10 years akono be biem na yes we sinkete say obe down ne gan beda na damfo ye akwako yare watimi afos wo so bepem mo enko damfo no wo bo no a enka nse hwe na ezo so hwe ni wakoko ye then this chance born so ede abreno no eno ntene ye kan say samoye na mfo mfa mo say mo ye mo mfese mo ye anuafo ma ye nya timo poboni bia emfa mfa ya damfo ho enda ma ye try say bibia ni a ye ni ye yonko bepem challenge no me de amoye say no ma wo say nyina de ni ma boni na e ba so of my medase my lady medase pi na ye kwa asori akosum nyame a kromfutachi amwa ente se a okra strategy pa wonim time we be yo sorry a sheda dane ne ho osha anya wo ba brantie bi ahia o mo meet na ha ti wo ye worship ye praises ye be koto ne sorry now back watam de ko wo fu a ekurakura waje wa wu mu nso so ye mistake na hia o bag mo de ko chese krono bonetimi tebira kwa akoduru ye nuanom a Christopher so was so them my lady to be an order nano before see a bedi Easter no asem bi esi ya chese me dwene ho amante ase ennuanom kramufo wonom so ye asori ya na kwabenane ekota biri wonom mpabo ma chese my lady o ma wura agu kwana no wasesa de agu bottom de ko enti ese no krono no de ese ye ni friend is a full stop punctuation bia o baby a ya wiade frifie dra sore dem atra de akọ mosque enti say no anida ho na wo nipa ma na nida ho so wo asore dem a o bag mo ani nkọ ho wo asore dem a bibia ye valuable ma obi a akọba kwoto offering kra fa bag kọ na wo kọ mosque nso so a o mpabo na ne jiwudi ja kwana no ho baby mo obi hwe ma ho na wo de to anim ho de obi na afre confess no my lady ani bre wo hoyi de bia ye ka won se me ne madam for nam ena ye hia wo baby na oba na mani kwaje ne ho na sade wo ma so mo anso me so bia wa mete masene ma anya den antna enti the first one mete masene antna na wate madam for na sene na akwatena me na akwaye awade a still na no ne ho adwe atimi ahye mi trimu a madam for me kura no metimi a suspect ne say yade yi kura na danfo yi yade bi kura mpo a no obenim hu bibi because awade a yaware ne fresh yade aba ma afi akwon yesi ama obeya ba bedan o say boa me na me kunu ne dabre mu nye o se mahwiresi ne so me ne nada enti mommoa me de mo na wo hwehwe ade a wo yi deliberate intentional why ye wadwene say obeye na waye enti no emo abe na wo hia bone na waye enti se obesere odom akoma na wadanfo nso akopa ne chewo na de ya me ya ne se ema ne bi nsu anyansa wo saade we hu se wukunu jade na oda baabi ni aka chewo se ukunu ewu na afe waye wadwene se minim skani bi nti me kwone na koda akogiska e de akwa save mi kunu oye oba saade no menya bi enye sa ada sa secret we ebepie no na wadwene ya se wu save wukunu no sori obejaawo se nipa kro ma wuska no so ono so onfa honkonkosi hwe enti e ma no ye niam bi wo ho a ye ma ya dwene no emu no na yenye agane bi niam bi na awofo nso so my lady abrabon ye bo ani etrem enti sebi a
abrabo ahyase ne yet eno nkyerɛ sɛ ye bɔ a ye kɔ yanim ya wo ba ko mienu ne dada single room ne the patrician atwam na kyerɛ sɛ ye bɛda no ohia nti wɔn sɛ wukunu ne wo da ntimi nyegye ho afi wo de na adon sa kata ɛyɛ ni ɛwɔ sɛ wo mu wani bre wa abrabom wo ba betete ma pe another room bi fama wo ma sɛ na ɛbɛyɛ wo mɛkɔpekɔpe niama bi a ɔm bɛnyina ɛbɛha wo mo sɛ sɛ ɛna wanyina ayɛ ne so asɛmi wo maami ne wo papa yi mu abɛ na ade boa wo wie ha na akɔduru enti awade ne nye dondo ne hia na emu adwuma yɔ ɛne mu nkunimdie ɛne mu sika my lady medase my lady medase pi nyame hira papa na yenchia Mr. Fred o US o ne yere o muso mo mfa Sompa Nkomo eni agrokra ye kasa enyi no mo hweye my lady de me kan ne no ye abrantia wo ne nam aso dem se o mi ni pa miensa ene nam my lady nyankopon abotrema ni papa wo wo abotrema ni pa chese akwane Nkomo na wo di no mehwe ba bi o free ba ne de wo ye na my lady bonsam kura wodi krache ne omo ye adwuma do omo ye adwuma no se wo gura nyame fie ba bia ye bompa ye sum nyame ehomom na sebi ehomom na okro no aye kese maledi anoden enti sa mema bi tete sa no ye besere maledi ena dia me fagya dia mfa dakro pe na ya chew ena CCTV cameras na asondo do na abuboi na wani abraye wo hye mu a te se wadan wo hye by force empire wo bono so fo kura mobisa ahoden ye ni brade bono nes wode nam line mu na ekoba etu ohunu bag bi ho da ho na bibi chem bia no na wayi wo se mi yi so amehwe machi nyankopon wo mre de manipa wei manadi ebedru babi na sa krachi kro ye ne wo oka ne semse yi na obeye sofo kese ewu obesachira abeye sofo kese abeji nyame ma afri eyamponkyirem na so hwa abrabo bia one namu na me dese waka kire wo se opeso hia D4 pa na so o ma ne boa no sa kwanso na pa adwuma ma no maledi nyame nhira wo se wo boa sa nipa bi di sei so nya adwuma bi ya maledi sa nkwase ade wo begyan onkoye na wakọ akokem ana aka ne sei eye de wone ne maame mo da otetetete wo mu maledi ohunso ya awade ne nko edu babia so free so be wa na wonso ya awo no kra tete so akra 7 years motimi na hwe video wa hwe video wi sa de nya 12 years wo nyini yei sesei oda so de ne moda match ekoso nyina ne wonjije nyina no ewura no ama sese wo baba akokra nso no wei eya sem papa anso tumi akra bonesa maledi ankra na aba nei no maledi na me wo eye anomanye baby o mo fele gas na ntem ho na infantifobia na me no mo nyina atifie na ne ba na nya 12 years na owo honam se ne maame ne papa di o mo ye ne nyina no ohwe akra na nya 14 years Jesus ano started so onso fa be ma ese maame ne papa na bie pro na to amwo wa hwe bia enti se ba bia duro ne de ono so be ye ano o ye bia enei akra ne ba bia o nyina do de minim enti ye besrese saade we se no ye disie ye nyema ye mahunu so ma ba hunu dia ade a wo ye bia ma lady won se obira wo bo pese oba hunu dia na se e abrabo papa o enti se wo ye saade oba ye no oba na hunu saade ne ye enti ne wo ye bi ti e be se ye nua ma ne mema ne se anya hwe krache me on ke beboa wo de nkra ne na ho nam so mo na bedroom ho endi de mo be ye wo mo de muti bebu afuni o me ye de wo mo amonsem ye besre ana ma lady emrantie ni bi wo ho no mo ase de omusi ehwe ne ma wo fonzo nse omusu ban asai o mabra bone nkoyie ye besre se nei ma lady ani bra bapa adwuma ye abrantie bi frey onse nsema ba bia na odi free ba no na obekeka nkwase asem ana ma utwa no so tie besre sa ankora ne se momomani na ze ba bia mra duro no wanya adwuma wu ni di na de ni nyina ba ye ma asem a emwa wo ma lady me da se pi fako sisi esro na judu metransi ena de ehuna asem judu ajabo judu anya bedu na kanadi anka juma na kanan su jeje ka juma be pause no jai o transi check city for
so am be surprise so ma me free be so me Jude ni e bo ene e ka say o ene fa ne kosi o ene de o yin ba na aba no yo abusuafo o se me madoso na me piesie ba ko yin ba Jude fitina no ma me ni e be bra waduane check city no me di bia na de am pom me pemo a ayi maako ti o mo de cause yentimi nkoto fried rice na meye mo asebi ata se proyefo mo de fried rice de ekota de ana ko se proyefo mo ata ti first day am free Jude no kire me ba bi o mo na me koto me say what kama pa no delivery na eche maza no kure de be ka kire I'm here on you na che aduane ede na afa mu ha nipa dwe na mo meye nya aduane ni na afa eyai Jude aduane ba besra ma mi Mama mpacho memo wa ha no atie phone na na no you know kasai sa se ma peme brewa duane se ne woto cheche waji atu se cheche cheche siti di oboa it be free adura edua si o ba ko na e wonyina medru wa hwe no na san ketwa intimi kecho se ma me ne me boss lady ni doctor Ebeka sana ya preda brewa duane e kra bada da kra bibi ntina so mi jona ba shaka utu kwan tim mediums na di o de kan show me boss lady lady feels ni doctor na eja yemfa de lempro me fa kwan we so acho ni HR on the is kasem na nti o check scatter no not ni skadi eniama wono ho a good mention ni medas and I social media do handle bibi ansuni yo and your fan ladies so bi na ase ani wo fedo no wa wale kampe krokro bi ma da okwa wa ba fe ni pe bi akwa da de ho yo you da ma say ek dia me kan fu check city amam omomo no eyiyi ma you're next to the rental China mall on your Accra kuma so branches here miensa ayi dia say edum na Santas runabout Santas he kra na beben me Santas runabout ayi dia say one dey omo ko omo chedo omo mada ayo ebusuafo na chese ne yedam ase mo wa nkrato bi nso ambetumi ya de atomfra mamia makwanya ma ba ide se na maba nkrato wa ni se obi abe babeto de anya maye kama nyankopon ya da ben bacho from Mondays to Sunday the bia yibie yijinam East Legon cra in the 24 hours time ya be ko East Legon bia benya de anya opo the Mondays to Sundays you been on upper 11 from Kumasi on upper 11 near upon 112 na East Legon the 24 hours economy and on day bia time bia be ko bia aduane o honom bacho instead of mekan no branches near 3 Kumasi and about ko Accra East Legon you want ya do my baby account that's a pa move number being to drive and obi epe so yeah what this okay me pacho your branch numbers no specifically the nke gbe package no you be to the ama or the some dey gusama but meet me about the one so but your pay the branch na number near 0544 885 90 that na munyina mo pe number baako anenye yesa na we dey play you drew boy you drew but and now by dum so number near 0594 894-925 Santas runabout branch and say 0553 913 321 Pachai and East Legon so branch and so and so remember ordinary screen some Pachai do you am in video ni mam Pachai Emma e catch your customers no be auto check sitting say you did review no aduane bands and ya discuss so be frail say or you more check ain't no send this camera for the name or fraud cromfo pa yeah we the bro antony ajiska see cash na dum so ye konsumu de enfetem you ato generator I don't know you ye friend penifo so mo mai na enese mo ai djuma you papa social media ade on kai usu agina body say da be na be wale Nami adwa na to wanyi. What bombo? Ana wanyi ya shompo. We mebu wanyi na kira bodwe se. Wanyi na se ni mpom. You come in swim mpo ba ma. Handles no. Dia na mo ase hu twa pa. Oh. Okay, bu am talk. Continue your fine.
Mini problem. What the problem? I just how soon now. That one you. It will be a friend or ya fraud for no more. And would you hear pa? You. Yeah, that's it. It pays so any bedroom. Now, call sister watch Abby. Abi there be when the castle is something to attack him. Aha, I take away him for coin that say. Nani Abri. What a miracle. You. I was here for nice check city. And no one Kumasedi, Ubiabwa. I Maganin Duka. Yaran Saran Dike, Durubianca de Molai Telai. Check it. Numero uno. Check. It's a Ramasama. What's the Sami Guambi coffee meeting them? Okay, my that's it. Araba, Saman and the coffee. Bosom and Ambush. You. I wish I for me now would be a soft coffee transfer. Yeah, what would you have I wish I for I now woman, you have a master of the soft coffee net is like there we are. Was it? Aha. I don't be a program of Commercial. Former President Kuru. I Ufokuman. We say Daba. Who baby you? I did him and go for me. Aha, you. I may say, Yamia don't miss him, but don't go out there. I Abraham. So, me and me, we're trying to check. It's not so easy to get MCR for the morning, you're going to go feed you. Who makes my say? I'm to come here. Ah, what can we have if you're not so when I got Shammy corner, let me try to say what of coffee and you. I think we're saying, yeah. Aha. Dear Mo, be correct. Like, yes, my not in a chance. Many of ready on say, Ubechi, you fish or buy and to be intimacy. You, 20 and Chianco. That's it. You, and then, so was what no, man. I am a jump. Anaya, every year, home. Yeah, that's it. Yansu Busso. The light off your phone, so you don't. A woman may be charging, may bet me you Ramiana. Who so send you, but not time continuity. It's any. Oh, I don't fool so a bit much. The chairman, and then, Miss on the mango. And I want to back as I could touch money. You and your quite riding so far. You can say about a 10. Yo, I'm for yo. Inshiranie, anomini. Sompa FM. Inshiranie, anomini. Inshiranie, anomini. Inshiranie, anomini.
mani shireni uwoni enumi ni shemui ya wopai sawo baga brade na wa ma weni akone nsamua erade be hye weni munya be ma wosu ni wiase nyina be hu ishira beka oyefuna ba wasase aba Abusia for 0555493192 05489319 anzu betimi abaso na do adwen kire ne wasembisa no abre asemu yapon why busia for edibesi ambo kire beto aso ndini Dr. Gofa chia etiefu Gofa yemegura edi yakase koko